glumci koji su jurili popularnost, a postojao je i Pavle Vujsić, čovek koji je bežao od reflektora, ali je postao jedna od najvećih legendi domaćeg filma. Njegov duboki glas, upečatljivo lice i neverovatna prirodnost pobeležili su najpoznatije jugoslovenske filmove. Pavle Vujsić nikada nije završio Akademiju dramskih umetnosti, ali je uprkos tome postao jedan od najcenjenijih glumaca jugoslovenske kinematografije. Pavle Vujsić je bio poznat po tome što nije voleo medijsku pažnju, intervjue i glamur, smatrajući da glumac treba da govori svojim ulogama, a ne pojavljivanjima u javnosti. Slobodno vreme najradije provodio na svojoj splavi i čamcima na Savi i Dunavu, daleko od gradske gužve i filmskog sveta. Tokom karijere snimio više od 130 filmova, ostavljajući neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Nagrada za životno delo na filmskim susretima u Nišu od 1994. godine nosi ime Pavle Vujsić, u čast njegovog izuzetnog doprinosa filmskoj umetnosti. Ako želite još zanimljivih priča o legendama domaćeg filma, pretplatite se na kanal. U sledećem videu otkrivamo život još jedne velike filmske zvezde.